Bishop ngithe ngizoke ngitshela abazalwane ebese ikhuphukile ake iphinde emakhaleni ngoba zinde zimhlophe la hayi bazalwane no leyo noma ngangijezise emqomoyeni wena anginandaba futhi ayidinge ukuthi ningijoyine kuyona manje ngayifuna awukwazi ukulala ugqoke uwakifu uvusa ugqoke isililo kodwa abantu umodela nje wena uzimodelele evangelini awukho kuleso sixuku kwazi nje bazalwane umuntu nje ufuna aphenduke futhi kuthi angithi nje basesithandaza uma uzazi bazanthi dress code yakhe ibingamvezi ngisho uthi fanele uyaphenduka namhlanje ngoba kulesixuku awukho haleluya noma kumfundisi wakho uthi le isiyadlula kumfundisi uzithi uthe ngezwi izwi likhuluma namasho nginezuba bekhuluma nayo mina ngikholela into eshiwa abantu eshiwa uNkulunkulu asiyikholele ayibonga inkosi ayibazalwane lami ivangeli njalo hayi le ngibezinde ngoyikhuluma ngoze ngife eyamadola ngifuna nokuyibona ayibonga inkosi ngiyathandaza sothandaza abazalwane ukhona umuntu nawe umfundisi osathi angifuni abantu balekhaya bayibhukise abaveza imilenze ngokukhothela ngelinye ilanga ivesi lokuveza imilenze ukuthi liku amahubo uthi uNkulunkulu akawathokozela amandla ehasha akathokozeli nemilenze yomuntu osifazana wena uthi ayivezwa ngazo uhlangana ngokukhothela elinye ilanga khothela awukho kodwa kulesa sixuku wazi manje lo phenduka futhi lesa sixuku awubalwa nokubalo usasixukwini sesonto lakho bazalwane uma abazalwane sibenzisa into wrong imani ngiyentshela uma ubenza isinto wrong ngokuthi uyifounder leyo gama ngilinyanya ngendlela emangaliso le gama elithi nje ifounder ngoba umuntu umuntu wafounder ibandla uJesu thina sima branches ente sifounder akekho umuntu oyifounder yabo uma uyifounder uyatholwa wena